Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rajaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kahnyut trip Achik National Movement keladawai ki laimut ki MP Jong Gejela Meghalaya kata yau MP ke Shillong uba Vincent H Pala ya ke MP Jong Ketura ke Agat Hasang ma baru MP ke Raja Sabha u Dr. Wanway Roy Kharluki bakin Shim Khalem kum kinong mikmat ki bila jid dau pat ba bakin kran hapok ke parlimen hakabaya debat ke jingdawa jong ki pat ba nong song shnong Jong Gejela Meghalaya ban pinrung ya ka ketien khasi haka kernet bapra jong keriti sensyar keri India ke jingdawa ban pinterekam ya ke inline permit haka ni ke jela haka jing kran bakla pathai khubor haka khatnyo trik unai weng araja arpulai u president jong ka seng uba lamprang kharbani ula ong ba ka seng kanselet banya kendo yo menteri rangba ke jela Assam u Himanta Biswa Sarma ba unya kran bat ki MP jong ka jela Assam bakin ai jing krishan lem habakira yakini ki isu hapok ke parliament. Kaseng kai play terpang ya katak kampo yin jong kesokat play oleh Ministry of Home Affairs. Kepala snap di jingdawa kaseng bat kumcu ki kulit jong ka nongbat lagi ki bala ai ke jingbet pan penlong ya jingke song klai mongor lem la pan penpau yang sungu syakito ki don kedi pan penbit penbiang pat pan peniok ke jingbet pan penlong ke jingke jong kaseng te pok nomba lagi. Kaburong kalek siap barok ki dikhot jong kari bat kejak mril. Khamtam ki rangbat snom ki menteri snom ki menteri hima sim watla ki semala ban lengkap pak ni te pok malam te pok jantan mantar mulai lengba ki phone call lengba ki message lengba ki WhatsApp ki ba ai jing khulai ki pok ki riam ya kaseng HM na bentar mulai ki hapile tauba jong kari jebul bat kalong ro ka program bajok de lengba ke jing duai lengba ke jing kitbok kebrang jong ki pari ki parok pasnam wat ki seng barang ro ki don ki ba la ai jing khulai ai kitbok ya sen HM ba bania poisok seli ban haisok sala ke jong kari de kalong ki kunta de hiru dengan kuseng ni ai kulai kebang ya ki porok proslam dia porok ki nang song song bat khamtam ka burum ni ai syaki presiden bat secretary jong ki district ki circle proper da jintre stom jong ki na benta ka tauba jong le breu ban penlong ni jk bajok ban pensau sya sorpren ya ke kebagai nomor toai kejela klasik negara dan penrekam dia ka ILP bat ban penrung ya tin khasi bat karo haga kredit propra jong kariti sisa ko India te haju por nen to sen kamla thanda ai ke jing khublai ya ka KSADC kepala pak ya ki angut MDC ban sunran ini halor mereka mat kejura jong kariti kumjuro ya wat hek snong belum jentia kumjuru ya menteri snong na gawai ka distrik ke Sabas Sel distrik ki balak pelak ke por kedor kebakodor jonki bat kumjuru ya gawai ka seng balang na belum jentia ka IJNC ki prangut ki melam jongka ko jing lam jong sombon mi lendo kilaiwan bang sunran lang ya seng halor tai ka tauba dausan jong kali ban benreu ka seng Kashim ni kena senjam, kadai halor kan nongrim bakum ki reulum, ane kum ki ripai, katon kam banyo ya kecilnya hak bedai berketin ketelik, kum juru nak disyak kelab haki hepai, bat bandono ia uput usam bat dina bat bapura,
Nang ban wanra ya ka jing solution ya ka paten ka ban wan. Ka jing kublai ka bakar pang ka leksha baro kin riu pungut ki MLA jong ka yin bar thaw la ka ba shipo po jelam jong ka sarkar MDA 1 hardupor ha ka ba ukrap ke semua menteri rangba kejala ba preston tunsong kum sembut menteri rangba ha yin do ba ku menteri rangba kejala ba hindo patro an kla shimye karai ban penrong yatin khasi haknet kapra jong kari syak India ha art nyo kare kunailor jong usnam hajar khapra ha ka jin sno kujing shem ba kane dai ka history ya kala ya namar boleh ngom bagdai ke history ada pikir mau house 1972 bak jala ni dia kelari yo jong jala pura kata kamu ladap san pos nentam hak ni kisan pos nentam nilai yo ki sarkar ka wai ka sarkar ring ka wai bat nimla antlet khapor bidang kena ka wai ni kiseng balang jong jala ka khasi student union ka balak pratlenti ya kene jindawa LP nimla untuk ai burom ya kita ilam paling jongka ke isu dalam bah jongka nega seng berapa lenti tengkau di cintawa ILP pokok di jalan ya makan mau kejing siapa mati kejing syakam kalajur Henry Padon kena ke surga bawan rak ya kan susun ini bawa bat kunjuru sau hausnan mentara kunjo kejing dawa ban penrung yang tingkasi hakil popra lembag dalam kemat jongka kasih auto society. But hakata kapor hakni kisah posdan tamro pat semdon kena surkar bawan ra ia ka resolution hingga berkuat. Dari kena surkar MDA 1 haus nam arjat kapra bat arjat kendai. Ba kila pas ia ka resolution ia di atli mat kebagai ribu jadi reu berkat. Dari terkau orang baklong tak history om tangi kita reu. Henry ya ka jalahi Moroway but ka simro ya ka rai haus nam arya kendai aka kai teri bu sembar ban pentrai kam ya ka Bengal Eastern Frontier Regulation Act 1873 ladek ILP the kini ki ahli kirai kibaka jingabar to an klasim hane hajalan ni kalong kalak penlong ya kaseng ban yok ni lenti ban lagi ki hantai po nomba lagi na banta ki jengkam jong pat pa ulung jong ke jawa ni ya ka jingkulai ka lek kerbang sya ki lak putai kubor ki bala ai ki Kristian ni kaseng hadi ki snem borok seketa ban kerbang nak banta ke jingki syadalhi nama tauba jong tek dulu khasi berkaro haga ni jalan ni ya bat kawai ka susu untuk ada dosen lesno ban pentip syaki pat pa jong ke jak dulu bat jong ke jalan ni kaya kawai nama ka jing ya kendo bat ka Ministry of Home Affairs ni ka MHA wai usar ulah polis dan ulah sini di nomor barang lian jong ke MHA kalau keluar ini ban simkia ya barok kilai mat jong ke jak dulu tidak lian jong ni kum kaseng bat barok ni kiseng balang pitik hi bangi kum kiseng balang ngimla ban saat ngimla ban toan Raya kamam kejungi ban tendung syakiskor jong sukar di ban pensawa syaki he jong kesokar pedeng bat bantit mek bantit jingkang syak kesokar India ini dah boleh kamam tika syong kepadangsa anta ka syong sahaki layut ki member jong parlimen kata Uma Vincent pala MP jong Lok Sabha unen Washington ka akan tha kepada ka MP jong Raja Sabha no Turaset ban Dr. Khanuki
i badai i MP jong ka Raja Sabha ni kwa ba kine ki laimut kinong thoan parlimen ba kin kren bat kin penklannya ka pressure sa sokar ni kidai penkren si parlimen ya kine ki tawa dausan jong kari bat kajai kumreu bat kaji sutho ka jongi lada ka MSA ka simkia Henry lada kini ki jongi Kim simkia kamot kumno ke parlimen kan pas dengan declare ya kini ki mat lani ki jinawa jong kajai kumreu tengi kepat yang sa sisen lengba kene lak thai kubor sya kine ki member jong ke parlimen ba kine pensutu yang ne dor jong kajak beliau kine pensutu ini ke dor jong ke pateng menuan ba jong ke jelahi borok kowe da ba kin pressure da duan ra parlimen kenang ba ke parlimen kan simkia ne kan ai ya ka solution nabta kine ki mat namta kini ki jura jong kali bat kecak penrio burang bujungi ba kidai ban ganai kidai ban wanra ya ki lai kini ki mat pok parlimen knang ba kalawe jong ke penrio kan don ya jing kerban kalawe jong ke jela kan don ya jing sungsngan ba jing kerban ya ke ba ngi ku pai ba ni kwa dik ne ngalun kam kerki ya kini ki lai kini ki mat ki balapan sosap ya kari bagi beliau ha kini ki saupo dan sempos nentam atau kum kecela kum ki beliau beliau kum ka cela tentang laimut MP de kasong ha ka jing start jong kini ki laimut kumno bania selok bat ki wei bat ki para MP jong ka North East Borokwe bat na kalian jong ka seng kumba ngila kula kumba la raya porong padagi bang nginom song thai ngin nang muden bat nang trestom yang dilai di kimat baka seng keladon haka perkhat pada keseng ba ngin se gendu ya kebun MP jong ka North East khamtang ngin se gendu suwa yo himanta suwa kama mentar kidang ya wat kumno appointment bang kwa ba mairu kum ucip istar jong ka jela asam kadang jela ba marjan ngilap ong de pa ka jela balong sipara bat ka jela ka jungi tingi kwa i ba ngin pressure i ngin request i ba ini ganlem ru ya ki MP jong ka asam ba kidai ban kersan dan kidai ban ganlem ya kini lai ki mat ke ba ka jela maklia ka tungkang ki namar kumban su kungkan mau ha ka lai tarik jong benai he jong ko mentar benai ko sunan ka bangi yeki te po jantar mentar New Delhi nilakan basai bahabai de bat ka ILP ngilo ong ba om de tang ni jela maklia ngilo ong ba for entire the northeastern state bat kai kunjuru habre berka boundary nama kibun ki jala jut is ki brandon ke jing ke japut kumbe ke jami ngilo ong ru nilatit jingkang ru nilatit metro setus korpreng ba not only for Meghalaya but all resolution the northeastern state are having dispute border between with Assam, with Manipur, with Arunachal Pradesh. Ni ngilakkan basai podali ba ikan yang kun tanah menta kajala jong. Ngilakkan pat latit jingkang latit mit ya kasor kapreng ba kidai ban resolve lut ya ki border dispute om tai kajala rewat ya kajala penerjan jong kadong sitai lang ini jong kari ini. Kono pin budin na semat ang bide bini tawas. Kajin budin kajin na semat kalong ba ka faskat kalong ba ngin ya kenduk swa ya imenta biswa kumbu nilap rong hero juga notice. Nanta ngin ya khalat nanti nilap na jilhi jauh ngin ya kenduk ya mat ya kenduk juru MP jong ka rasal pat pun ki MP ngidang mentang don ka koneksyon ng don ng wat kilat lindi
la ngiye kendoro ya berkuat ki MP Jongga North East ba ngiye kersan maklian la ta ka jingbet ke jingbiang mangi ki pat ulum hare kami dia berkuat bat hare nang ta raja ba kumbang la bergam putri bekerja poskor kini dengan elementary cilementi yang saya buat step ke bakam tengah nila mesin lo orang pada pada itu lupa tak dari berkat keban jong MHA uang ba nagalian jong ke MHA yang nilai tadi mat jong kacang beliau kembali jong dan kembali mat jong kacang beliau jong jelai kue nagalian juga ini sih tidak terketahui ni saya iban yang di MP jungi ba kakaman ke bangsa pada kakam perkongsan ayat dalam saat MP jungi ayu gila pernah ni ladap tendung skor seperti ini ladap kitmen ladap jengkang ya ki head seperti ini ladai aga MHA ladai ya ki bahalor jung sukar dia kemudian kakam ke bangsa kalau setang ni ki member jung parlimen jungi nama bisu tu ngi dengan melapan setang melapan kawan kakang bajungi tolong ban ditmek ban ditjengkang ban pensno se ko sumi je ke ba kacak ndelo kadon kam ke badon kam ke la ko phi ha ga jinyo ki de persen harisha kita di komiti ila bandai sudah community ila kita ba bandai ko politik kawil da kawil ka kamon kadon jinge namapi kalau untuk kerja keren seperti bah nakalian kejungki, aku kerja suatu kejungki kan, bah nama suatu bagi kali yang mana yang PI MA ni tangar set, kata aset MA BJP kan, kata kamu bah pentor bah lapan. Ini tinggal kan saya, Aisyah jadi dia benar jual lain, begini lain terima, tapi ai lain terima kan saya. Tapi dia lawan ai lain oh, dia lawan ai lu soal posit lu, tong ni hak staf ni, ngiru ni ya nak ni ya, tong ban ya kan ya, nang ba kuno begini yo ya kini mat, begini suatu cuma kan kam kalian kerja kaya ni, ingat tip kayak kalau, saya kan sampau ni wes ni. Yang mentang perlawan ya. Ada kini atli nas disutu cuma ada. Kalau nginam jur ke pressure, kum kejadian itu. Kum bidang sunong tu jawab ya. Kata kamu duduk MP, aduk ke Government of Negara, ada duduk iseng balang berber, aduk bidang sunong. Kalau nas sutu bagi apa? De kedua ini kalian selesai di semua kentu ya kasokar negara. Bak Omdai bersyukur tang kejipas resolution apa ini bawah. Ini tentu yang rasulkan mereka apa? Ya langsung untuk pungut. Shadli, ban pin pensmo skor jom ke sokar play. Bagajala dengan kaki yang nilai kelima. Nim kamdai bersyukur tang kejipas resolution berani kuat kum keseng. Ba Kidai ban chief minister lanai ka sarkar ni buat kadai ban yalang perut ya boleh ban ya bitmit biang jingkang biang seperti ini kenang ba kini kelai di mat kin keloi bat kin long jingman toy ya ka jala ti kata kadai tang ke jing mudur bejungi hendai kum ke jing om Wei nanti apa mesti rumah siapa lagi? Pi nama kawan kecing ya tay lihat nama nga ngi dengan HN no. Ada kabaripur kayo ILP boleh ni yo. Ada kawan macam Pradesh kayo ILP boleh ni yo. Ada ka Mizo Nagaland kayo why not mereka ya? Pi nama pi ni hak sutu i ba ado mengenai SWD long bal khandon kecing ya ben ini ana sobo khandon juga tinggal kan dah besar balai kam dipur bayo be ki tengah tayo kajala me klia adu ini pakha lai KLP wat ngal yo small wer na department yo baka LP hame klia lai la don do project british then lai hadu ta pat implement why not bom pat implement na ban
penolongan ya ILP hanai kali jui. Hari kita kini bro, kita ini tentang jingya diskus ni jingya penpau jui sesuatu pen. Hari kawa kum ka chat penbeu. Ni kuat bak kini kini member dalam parlimen. Kita tuai apa parlimen. Ni kuat bak kita bersim serius, kita bersim kia, kita berwanra, kita berniatai, berniatir. Ya kini mat apa parlimen. Ketak kedai ka jikuat kini kenal ba kejing anut jong ke chat penbeu, kejing anut jong jalan kerja kin urlong aku di sini. Ni ladan dah sesuatu. Boleh bilang kuat ya. Hari kerja ba KLP ni don kam. Sesuatu ke belakang rumah ni don kam. Nomor boleh ke state jungi ke don Marsunda Bakari Bangladesh kepada Muslim. Kata bagi kerja. Nomor kata ni don kam KLP ni don kam sesuatu. Nomor ni suatu bah bagi tungku. Kisah macam bagi negeri Bangladesh kepada Wei li bunpat kio ekla banrum nama ki kai paten nama songkasoman bunta. Ila kerja saya observe kerja. Pada tu bor ya bor bagi tu yo bi rakyat na ikran berada di sana. Nama kata ni kirti ba kata kejubah orang ini ya dipercaya nak lain juga mesti tak cukup.